Ni gute havuka umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu? Ese ni gute bashobora kubona ubwoko bw'umwana atari yavuka, nko kuvuga ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu? Reka noneho abe ari byo tuvugaho. Ubwoko bw'aba bombi, umukobwa n'umuhungu, bumenyekana hakoreshejwe DNA, by'umwihariko uturemangingo two mu gitsina, sex chromosome. Icyo wamenya kuri koromozomu z'igitsina, buri muntu agira koromozomu 46 mu ngirabuzima fatizo ze. Muri izo 23 zituruka ku mubyeyi w'umugabo, n'izindi 23 zigaturuka ku mubyeyi w'umugore. Muri izo koromozomu iya 23 niyo igena igitsina. Iyi ni sex chromosome. Umukobwa agira XX, naho umuhungu akagira XY. Iyo bari mu bikorwa byo guhuza ibitsina, umugore atanga X gusa kubera ko afite XX, naho umugabo agatanga X cyangwa Y kubera ko afite XY. Ibi ngibi iyo bibaye, intanga z'umugabo zigasohora X gusa kubera ko umugore afite XX, havuka umwana w'umukobwa. Naho iyo sperm y'umugabo itanze Y, havuka umwana w'umuhungu.